building technology, civil engineering, na we go water engineering. Ase ensema ya computing and informatics. Nkwige dibali ICT operator, ICT technician, computer packages, cyber security, na we go na network system administration. Ase ensema ya electrical and electronic engineering. Nkwige dibali electrical installation, na we go electrical engineering. Ase ensema ya cosmetology. Nkwige dibali hairdressing. We go mbabwate fashion design. Ase hospitality and tourism. Nkwige dibali food production yani cookery, na we go food and beverage production. Asa Marieta Ngorogu James Barare Nyakundi, a principal ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College, eye gotoka Limongoni, Kitutu Masaba North Sub-County, Kitutu Masaba Constituency, Nyamira County. Abana baino bali ba college school cha class 8 wose form 4 batagiye universities. Acha teyo babere isiko ekiagera bone gase Kitutu Masaba ndobwate chikose zicheme kono cy'ububundi cyonsi. Abana ngwakana bali kibese ne serikali wetera the government scholarship mkwaye bali loan cyogo soma wetera help higher education loans board ne kibese cyo mwana ngwaye wale kiri kitokoroka out of pocket ekyo mwana gotumia kumenye school urendagera na gwakane se nyumba komenya tokende abana ngwaye bali constituency bursaries and even county government bursaries. Echio applications chirororo naba bunge bunabono mu bungo Kitutu Masaba constituency bwana honorable Clive Gisairo we are committed sana aso go support abana bagocha Kitutu Masaba ndege Tanganyika tabiri mwana ndo kwense gocha Kitutu Masaba we kagwe bursary in full inda abana baito January nitekinega ndereta abana bali bako school January mwakaribishwe ndogendereta na intake na application tinchigenderete asamange yabo okubatalira ase skuri yiga kosi obakirisi migutira sinamba cyabo 0743480999 kosi 0782490068. Werere vya kigimo naindo mwancho muri Getembe TV ritukerigare ya Jumatano nigo rigendete kwera asinchira iri ya bene kigima ekirot nguko arigane asekyonga chinse 10 ritukeriga kiunga cy'umwere asomwa ko yiga bwachiri bubere 25. Karibu sana jengro kwa Matilda Obaigwa na wego veni nyaboke nero koletera iga asinchira ye ebimanyiro na nekirato chaka kurase county ya Nyamira nigo bono muwakilishi bwa basubati we county yo moskedero shamumanyi anyarire kuboria abayiboli hotabano bwoba kubatakana n'umuroberio yiga umuya wa masomo umuroberio CBE kubwa muno nigo abolire abayiboli bali bakwira abana senior school ose grade kirike community babasa gutwara obwoba kyagira bono umuroberio yiga no kigo ikirana nonye kubwate emechando mekemeke nonye nabo nigo bonalire eira yo chokone kibuna nanyare kuba bwatisia gose kubasira asaranyare bali abana bataka gusabana cintakana korwa ase cinsemo echo abali bago cyoso egrade ge komesa tabire nabasire kwene kibuna abana bonsi banyare konyora cisemi kubwa muno egera bono ciskuru kira cikoigoro amatuko amake arebosio ni namna gani wataweza ingia kwa senior secondary schools. Nataka niwaombe kama kuna yatima yoyote ambaye ako katika kijiji jenu, mimi kama mama county huyu ndio ninasaidia. Nataka muwalete mbele hata mimi niweze kujua wale ambao wamejiunga katika secondary schools
ambazo tunaita senior secondary schools, tujue ni akina nani ambao wako hapa ambapo tutaweza saidia. Na wazazi, nataka niongee na nyinyi. Tunajua vile watoto wetu walianza CPC, wameenda mpaka wamefanya mtihani wa kwanza wa kuingia grade 10. Saa hii wazazi wengi wanatuuliza, hata hawaelewi watoto wao mahali wanaenda kufanya nini. Kuna STEM, kuna sijui nini, hiyo vitu yao si mnajua, hata sisi bado hatujaelewa vizuri. Lakini nataka niwaambie ya kwamba wale walimu ambao wako na ujuzi wametueleza. Nataka nyinyi muendelee kuwauliza maswali, na pia walimu wetu nataka niwaulize. Wazazi wakikuja kuuliza maswali, please waeleze ndio waweze kujua hii mambo ya CPC inaenda namna gani, na ile pathway kila mmoja amechagua ataenda kufanya nini. Angalau muweze kuwa guide kidogo, kwa sababu kuna wazazi wengine wanataka kuambia watoto wao lazima waende kufanya pathway fulani, na hiyo pathway saa zingine mwanafunzi ama huyu mtoto mwenye alifanya mtihani hakupita vizuri, na mnajua CPC ni kutafuta talent. Sasa mahali talent mtoto wako amepatikana, mwacha aende huko, aende kusoma, na tunajua akienda huko hiyo talent yake ataleta maneno mazuri. Wasasi msikue na wasiwasi sana, kwa sababu hii ni maneno mpya, lakini mnajua maneno mageni huwa yanaleta pia maneno mazuri. Let us be ready for change, so that hiyo change tuone vile itaenda, kwa sababu Kenya yetu sio hapa Kisii peke yake, ni Kenya mzima. Mwancho murigiria gutigana nayo ni gubono okomentekana kwibikorwa bitari ebironge gusobosalia nabwigo bukebago kwanyareko kiwase ward ya Itibo asebono omo MCA we ward yo omoske Lamek Onyanja enana bono anyarire kubore buna chinsegi chiri choborendi chibonete kwene kibuna cyanyarire kotinya oborendi ase e ward yo ayigani gagokorekana matuko amake gose chinsa chinke magiga yenka chiamate au ko bachigo sagano nabo igukwibirwa ekero asekero nekero bono bakubura buna oborendi mbobwenete ase chinke echo erinde bono ewodi eyo abantu banyara kumenya ase umurembe ndo mukamuro mwabo MCA first born umumuro Kendri Mbati abande bachite butko bware gukira lero butko bware gukira lero tinza round ilikuwa 2:50 saa 8 na dakika 50 wakaanza na baba gitekerore bagake getangani nilisikia ndio nikapiga ndulu watu wakatoka kera bantu bachete wakadisperse ngabuka ngasoka nganyora batire birole by the way issue bono yabeire stress ase kenyoreke kyanya bunge na imekuwa shida sana. Mimi naomba umheshimiwa address isiwe ya yobosari yachire igoromono ndokumanya ingi babu ate ndokumanya intention babu ata sengenjo ndoma itingi kyagendrete na ndibono yaretire obwoba yabeire na no kombera timati gusene patiembe asengenjo kero kurigereri last time ritanganikere ibago byachete ninje byatangate gwataki bikamanya kumbwata bikangiranga chigoturo muse eria kabere karo byacha bakanyora narengeka konyora na chiro mukutano narenge mukutano Kisumu nari babutorete etirisa bakabutore mirango lakini mbaika goika bedroom yane karo bacheria gatatu bagacha gisese chikabaobia bagatama bakarabanya na gisese kyabeire bobe because korumaga na bwate sese mbono nacha koreta gisese na tigachiatomea kitu abarati bono neke kyabeiro gostuo konene sana asengencho igano endu yane menyete tima intention ki nje nateti abantu nawe baitibona asengencho ya insecurity yabeire irobe nande ninje ntageti kirensa eibago karabigocha nsobe nana my family members imbabwati morembe oigwete una oteba no kurara kwabeire gacia ngogu eibage binyugwete byachete butuko mbiatagurite nyaramba muratare ngororo muntu urenge no mungina bweka bagataka maybe basoe nyumba gose bagataka maybe abantu baturu babwate rusiko bangente rusiko
so igo tiganga address na security ya beira ase ward yebobe so nabana bata Elizabeth nero mo hospital commander nero na rocho tu no county commission oje no mogeni nje nare ngote na tiga to make sure na e ward ye itiwo ya tware security erengia. Mwanjo murigirana kurase wizara yobochano nigo bono uyore omurikie botambe asamangana public health Mary Muthoni bono anyarire kurwa esegeto guchase abasubati bali abaiboli usabasubati bali banyare kugonkia abana ekero bona kubaboria nerubia kubagonkia elio kuba nyamasi uburachi kubakonya ase amatukare busyo nabo goko batanga kurwase amarwira yo guchabwaterania abana ekero bagukina kaukwana nigobono anyarire kubura buna serikali nkuchere kwanekyo na abasubati bakongia abana usumo baro onyarire komentekana aiga kubwatekana nakiri airere buna abasubati abangirero tibari kogonkia abana bigwenere kurinde nigo bakubagurira amabere busibaba indagira esire indagira erosiri. The more alarming angle that I want to talk about is the 22% increase, the increase of bottle feeding from 22% to 34%. And that this reflects a growing shift towards artificial feeding. If we can be able to skip more than 10%, that the children who are being bottle fed in this country are actually increasing. That is why I am insisting that every facility, every company, every institution must build a creche in this country. And this is not my own making, it is the law. The Health Act of 2017 dictates that every institution must have a creche in this country to make sure that this shift of 22 to 34% of children being fed with artificial foods or with bottled milk will reduce, and especially children who must breastfeed below the age of 6 months. I think it is more alarming when there are mothers who are expected to be productive in their workplaces, but they are getting mastitis or any other infection because of not breastfeeding at the right time. And even if the milk is expressed, it is no longer the same, will not be the same as the child who is feeding directly from the mother. So come January, we will ask all inspectors, public health, and also nutrition experts to ensure that we will go round to ensure that we are coordinating with the county government and ensure that there are creche built in every company, every institution, government agencies, schools, where mothers or teachers who are female are expected to also be feeding their young children. Mwancho murigireria gutigana nayo niko bono umurai wensi umukoro wensi ya Kenya umuske uru muigai Kenyatta bono anyare kwigirira ubusibore nabo igo okobwaroro kwe ebyama evinge byage siasa ase ense ya Kenya nekiro bono atebire kera ekiama guse kera abarai mbali no busibore bwo gutwara ebyama byabo nekiro abolire bali ase bale ne chinguru tibagosoana na guse tibagotema kusagana ebyama biri byarorekane buna andakempi bwati oboteneneri oburonge nigakwanira iga kubwatekana nakiri okubwatana nekana okukwarorekanire ase ekiama keria gya ODM chinga kichicho nigo atebire nonyetari umurai orekerwo ase amatuka iga tabonereti konyago chegigwa ekero siasa embe ekendeto wakwa iyo emubwatiraniti. Wale ambao wamebaki kwa chama chake, nimeona Mheshimiwa Khaniri hapa, sisi tutawasaidia kusima na in your party. Hata tukiambiwa sijui tunaenda kwa zingine ati nakwambia jameni wa Kenya naona mtu akishindwa njia ya kujipendekeza kule anataka kujipendekeza, lazima atafute mtu aseme unajua watu wanakataa kusikiza kwa sababu ya ule, kwa sababu ya huyu. Toa hiyo fikira mbovu, kwenda ongea na wananchi.
unda na usimamishe chama chako, kuwa na sera zako kama mwanaume, kama Cyrus, sio kuzunga huko ukitoa mambo ya upuzi ambaye haipeleki nchi pahali. We want a united country. We want a vibrant democracy, and we want the will of the people to be that shall prevail. Ama ni namna gani wenzangu? Si ni namna hiyo? Hivyo mimi sitaki kusema mengi, mnajua mimi ni mstaafu, lakini kusema mstaafu sio kusema uniingize kidole kwa macho, mimi pia nitakuingiza. Hatuogopi la. Tuheshimiane. Si ni namna hiyo? Cyrus aliheshimu wote. Mimi na mheshimu, na heshimu chama chake, wale wengine wafanye hivyo. Hiyo ndio njia ya kujenga taifa letu, lakini sio siasa duni. Na boigo futikara ime ya siasa yoro mokonyi asikia magia omokonyi bomurai asikia makirigia ODM Muske Godfrey Ososi na boigo yoro moliki asikia mekyo Museneta Edwin Sifuna ni gobono banyare kubura buna okera oyomo kusikira umubwatani urimi kya mekyo kya ODM na bonete usanga ebrengere byae ngakicinde chonsi bagokora okumirana nekira bono bagikeiri okoswana na usenchira umurai bwense Muske William Ruto achakire kororakana gutwara urwembere rigo se obwamate boime kegima kuchase kya gya ODM nekira babolire buna obosibole bwebyama mboganeire kotenera okosikuligirirwa bokomu aiga sense ya Kenya na chinga kicho liko batebire bado mbale abarai asebyame ekyamekyo nande igobono tipaliko soka. Political parties must be protected in this country, including my own party ODM. Si munaona ile inaendelea? Me, I want to say that sisi, me and Sifuna, we are in ODM to stay, na hakuna mtu atakuja hapo kusema atatuondoa. Wakileta vita, tunawapatia vita. We are not cowards. We have invested in this party as lawyers from 2007 to date. We cannot now that the Baba is not there, we are being told, nyi ondokeni. It is going to be kali, my friend. I am saying this because Cyrus Jirongo believed in a strong democracy, in strong political parties. Wacha nikuambia Junet Mohamed, wewe mahali unatoka iko kura kidogo. Sisi tuko na kura mingi kuliko wewe. Uhuru Kenyatta, kwa sababu mimi bado ni katibu mkuu wa chama, mimi bado ndio msemaji wa ODM. Nataka kwa niaba ya chama cha ODM ni kuombe msamaha kwa matusi ambayo unaelekezewa na baadhi ya viongozi wa ODM ambao wamesahau kazi ambayo ulifanya kumsaidia baba awe rais. Kwa sababu tuliwamulika wanaenda mikutano ya siri kule Kilgoris kuuza chama kwa Mheshimiwa William Ruto. Tukawamulika, unajua Nairobi, Aladwa yuko hapa. Nairobi unaweza ona mtu amekuibia simu. Ukisema mwizi, yeye anageuka anasema mwizi. Halafu wanaanza kukupiga. Kwa sababu tuliwamulika wanajaribu kunadi chama cha ODM kwa Ruto. Wanakuja wanatuambia sasa ati pia sisi tunataka kukuuzia chama. Mimi mmeniona wapi na Uhuru tukidance kwa podium vile watu wanadance na Ruto kila siku? Tunakutana na wewe saa ngapi kuzungumza haya maneno? Na mimi nataka niseme ODM ni chama cha makabila yote. Hata Waluya wako ndani ya ODM, Wamijikenda wako ndani ya ODM, Wasomali wako ndani ya ODM. Hiyo si chama ya mtu binafsi. Na kwa sababu ni chama cha kitaifa, uamuzi wowote ambao utatolewa lazima utolewe baada ya mazungumzo na kila mtu ambaye anajiita mwana ODM. Nase ekionga chinsa 10 omwaka oyega no tukuratigira bwe kyagira bono omwaka angwa korense chinsa nkego chiatigere elinde tunyara gutambuka buchaso omwaka bwechiri bubere 25 nemo gomwancho murigereria mbuya mono kyagira kwagendere koba 90 kurwa ekionga chinsa 52 kionga chinsa 10 ase omwaka omugima korende rero maragoba nonyore ayo nayande amange asenchera engikirano kigima ase kionga chinsa 2 na bwigo chinsa 4 gendera gusanga na Getembe TV ase amatukonsi
asibono koko sabira maya nande tumrane chinga kichinde nyasaye ogotoigorera omwaka omuyongero ko Matilda obaigwa veni nyaboke koro sevi manyerero naboigo nere Kevin Ongeri koro ase studio yakabere twara obuligererio bya ime ya Getembe TV naboigo happy new year in advance. Esukuru ya Kitutu Masaba Technical and Vocational College igego kwarigania ase intake ya January eyu ebwata chikosi ao bunabono Agricultural and Environment Studies, Mechanical and Automotive Engineering, Refrigeration and Air Conditioning, Welding and Fabrication na wigo ase ensema ya Building and Civil Engineering nkwegeri bale Plumbing, Masonry, Carpentry and Joinery, Building Technology, Civil Engineering na wigo Water Engineering ase ensema ya Computing and Informatics nkwegeri bale ICT Operator, ICT Technician, Computer Packages, Cyber Security na wigo na Network System Administration ase ensema ya Electrical and Electronic Engineering nkwegeri bale Electrical Installation na wigo Electrical Engineering ase ensema ya